chuan ani le mai bol chan hi engeni de bera I shadan nichina mai du kan so yang deuh lekhan mai bol du chi gene hi anom veta in thla chon ve deuh lekan te pon yang chu khatiang chi howa khan hormone apoi mo ber chon hormone male hormone kan tiang chi mo khatiang chi a impact chuan sa lu tu ga mo ani lo le khami hormone laga kan vuna sensitive mo khan oil kha pechuak tu kha aron ti chak kan ti don mi ka aron ti lian aron ti chak vakta kami wang khan oil a impact chuan satlu tu ga wang khan mai bol om trina tin zan men rate stress ti velte mo tin kan cosmetic mante mo hetiang te poyan ati bol ve thei chuan ani le vun nung sar he engtin nge kan nei theyang apoi mo masabera chuan kan vun hi kan vun nutrition hi kan taksa atanga inpe ania chu wang chuan kan taksa asel masakanga ya mo vun nung tur chuan kan taksa asel tur chuan kan eile in te kan ti thata kan mamu ang nutrition vitamin te po kan taksa kan tana kan lak lu kha apoi mo apakhan na apanina kan taksa bung sang I sel that venga ya achan chu tian soitai la kan thil kan eita ni kan ei kha kan ril atang kan mamozong kha thisena a in hipa thisena tang thina te taksa bung sang ate chuan chuta vuna te ron kal leta chu tikhan chain ang khana oma kan taksa part zong kha vun sel nan chu poimo vek antinam ril kha lo thalo ta se nutrition kha in hip thei don lo kan thisen kha lo thalo ta se nutrition kha in sem dar thei don lo kan chutiang che chon kan thin te po lo thalo ta se nutrition engma in process thei long kan vun khan nutrition mu don lo chu wang chon kan taksa zong a sel thata poimo tin kan eile in kan ulukanga ya chuan khatiang pialama khan kan lifestyle poimo em zan men reilo mo zing tho ma te po niang tin exercise lak te po mo kha natural te mela dam doi kher lawa kan vun kan enkol ve thei dan ania chuan nichina kan soyang khan vun kha nong thatok tur ania tuite in that te anga ya chuan nisa laka invent te mo khang zong kha vun nung tur chuan poimo vek tuna khan tui in chat kai ran soita tui thiang lim hini khata han enzan nge inila vun hian ama mo to da chu kan vun changpo ni lo kan taksa hian tui hi ama mo achan chu hantila kan body weight azir kan taksa engtinge kan taksa len lo azir te hian kan tui mamo ainang lo ta chu atlang puin tui liter ni tanga liter thum hi chu ni tin hi chuan kan in hi chu anga ya amai ro chu aza che kan shadu ni chu kha chu kan body weight azir kha tianga tang khan chut ve kha ngai chuan ani le tuna enge weight zirin tui in tur kha om itita tuna ke ji somnga pani vel kaloni ta ensan nge ke inang ka chu tlema chut sabde hlenga ya khuna rei don wangin voina khan Instagram khan store karon story ya khami kha a chart ang reng deuh lega kha khami tang khana en thayanga chutiangin on the spot a cha karon soi mai thailo san pa calculate deuh lega ngai ve thina wangin ani chana van poimo emi IG chu IG username ha setele Zonunsanga kerti Zonunsanga kerti khala follow vekula into indan turin lo en thapang chuan ani le mai thu hi engtinge kan enkolang lokin mai thu le sunburn hi chu ain ang thelo ta ni enkol na khatro chuma cha mai thu kha ka se ma sa chumi zo sunburn mai thu ti khan nisen ka soyang de hle khan vun enkol na kati vun nun na tura poimo kati ho kha poimo mai thu atan po khan kan taksa sel thatanga ya kan taksa bung sang chuan nutrition kan lak lu thatanga ya chumi pialama chu ala tok lo ni chuan
kan vun ala nung thei lo ni chuan tun la ya antioxidants thatak tak te AHC te po anoi chi te po chuak to kha kan lo in supplement ve thei boka mo I tunai chu enkol na thato serum te thato serum chi sang mo I a cream te night cream thlengin om vek to kha chu anma modana zir kha cha sunburn chu sunburn kha a burn lai te meang sen emo engemo pan tiemo eng khatiang chi a om lai kha chuan kami treatment kha dam do engemo noi ve ngai thina mo chuan chumi ani lawa as sunburn kan ti khan great sang te meang kha khatiang kha om ve ta then chu vun pan khopang te a then ro chu pan kher lo vun sen emo anu duk ngot angte khatiang te kha oma kha a treatment nang lo ni chin khan a pan chu treatment karon soi to a pan lo ani ka chuan sunscreen te lo man that zela mo chuan antioxidants vitamin C engemo serum te po kha lo noi tel bok taila kha khan sun damage kan tiang chi ni sai na kan vuna ti chia ta kha aron siam than na kha aron pui ve thai chuan ni le hi tu lai hanin vun ti ngona a eng khai chi ten chiu chi ten oman ti ta hi egange ni a hi mem tin mi zong songa khan vun zong songa khan a thokem tin side effect o mem ti khamela she tun lai vun en glow na injection te po tablet te po ma hi glutathione ani hi kan taksa in alo siam chuak ve kan taksa khan mi pa nga ya hian awm shrum ta glutathione hi amai ro chu hi an na thogan ron soi putanga kan ria thiam theinan kan sel zong hi I glutathione khan aveng vek ta ni mi pa nga ya kan lo pian chuat tira tang khan kha pollution emo stress emo le kan lo upat tin kumsom thum kan tlin to shrim hian khami glutathione li kan taksa level kha alo niam thin ta kha wang khan kan sel te kha lo chak lawa glutathione khan kan sel alo ve na wang khan nan na lakate mo I le thil chang laga khan kan taksa ti che thei laga khan lo ve nga kha glutathione kha kan taksa tlem chuan nan na chang sel khan alo tuar ve mata chumi pialama glutathione tlak sam ko jon cancer thlang pom ve theita kha kumsom thum kan nip emo ani la pollution laka pollution a kan expose na sadli to ke mo chuan kha glutathione level kha niam thin wang kan in supplement angai thin ta kha tunla ya chuan tunlai cosmetic industry chuan ngai poimo em kha wang khan glutathione hi a injection chi te a tablet chi te nan ron siam chuaka kha ani na taga chuan skin lightening effect as avun en na vun ngona kan ti don mi kha chu a side effect ve chau kha ni ya ani ama kha antioxidants kan taksa antioxidants chakber mom khatiang kha ni ya kha normal khan kan taksa khan tur kha chu ni shrim ta ni ama ro chu kha kan tlak chama wanga nan na laka kan in venan khan kan lak lu tel chu nga ya ama ro chu adam doi kher lo pon ni tina kan ei thei thlai chi song atang te po hian alak lu ve theya mo om zia chu glutathione shrim kha chu la om ne kin kan taksa ve tur shrim ania chuan glutathione chu om zia chu kan taksa veng him tu nan na lakate mo kha ni ta chuan glutathione kha kan lak lu khan atira kan thin te ti chaga kan thin ate le kan taksa bung sang khana thok phuta atopa kan vuna aron kal kan vuna aron thok ve chawa chuan skin lightening effect hi chu kan soyang khan a side effect thil danga tho nuwa ron thok ve chau anga ngai khania mo chu wang chuan ama shrim chu thil hlom chu ni lo amai ro chu ka soi du chu rai lai le nu te pek lai ro chuan I research mu mal om lo wangin mo kan pengai lawa mo chumi pialama nu te pek lai chuan glutathione nu ina in chun no te zinc atlak cham ve thei thrina wangin thil ninge chu ni lo ma se thil om thei a theory khan thil om thei ani wang khan
kha chu film khuranga ya mo a practically an munge mulo kha atakin an munge mulo kha chu karon soi thei lawa vun zong zong ani le thoken so he ami shringa zirania vuna athole vun zong zong a thodan hi chu inang vek thei lawa mo mi sang sang kan inang lawa kan dam do ngei zong te ngei lo zong te mo a inang lawa chu wang chuan a thena chuan a thok tha a thena thok tha lawa a thena entinan a percentage ang zong in lo soita ila a thena 30% a thena 60% a thena pe chuan I an vun kha enge great ni khatvel khan an ron ngo pha dora a thena chuan I tlemin an ron ngo pha a ma ain a thena chuan a lang vak lowa kha chu a mi hringa zirania a inang a thodan chu inang vek lo chuan ani le khami khai emo chang khanin a thleng zat na vela nge ron lan chwa chin chung te po chu a mi hringa zirani a thana chuan thakhat chunga lang chuak te po ma amai ro chu kha chu I beisei lo kha thabera a chan chu thil kan soi tong khan thil thok chak lu tuk hi a thalo mi hring tan a safe ber lowa thlatum thali vel hi chu nga ve anga ya a minimum atlang puin achan chu kan vun in lum le thun hi layer khat in lum le pon ni som nga tang ni som sari in garden ya kan vun hi layer tam tak in rem kho mina siamania chu wang chuan thok le khata thok vut tur a base chi khachu ni lo chuan ani le chumi course khat chu thleng zan nge ni tam pui chu po chu a course ang zong khan soi thei lowa atira achana kartin te kan pe kha chu an afford dan zirlen mo dan zir te khan ti khan alan a injection bi ga chu tlema alan de nuwa emo an mani a to ke kan ti nuwa khan I a dose ni amin a tablet mo ka ti chi khan kan thlag le thina tin chu bi pialama a injection emo a drip emo an lag lai po khan thisena low maintain tur khan a chi chu an akar laga chun kan pe thau an a side effect ber po ngo na nia aman che chu ani le nge kum khatte te me mo han ei reng ang kha chu achi lep lawang te ro kha ka soidu chu kan taksa hian alo engtik lai puna siam chok verenga kan sub kan eiren khachu amma khachu dam doi tak tak ai mai food supplement le in detox na ang chi antioxidant vitamin ang chi khatani ta amma shum khachu lom lo rol khan I kan taksa hian lo siam chok ve tur khan ya entinan engyo mo chen thanga tharuk te mo kan ei nuwa ka chon rei lo te chu han chol maila apoi lo na chan chu kan taksa khan lo siam chu ve na chang kha hriat anga ya kan supplement ringot ka chuan dam doi atang kan lak lo ringot ka chuan kan taksa khan lo siam chu ve na chang kha hre lo ve theya khami wang ero ka chu akar la kha khan chol deu zo ila poi lo zo ani le mai chi khi engtia en kol tur nge mai chi hi great ram from in ang trend ve a great ram from a khan treatment te inang lawa tin dam lo ten andu dan te poin ang lo ta treatment khamo athana chuan anasa chuan derma roller te kan tia chuan athana chuan microneedling te kan tia subcision te an tia kha chu karon soi fia vek seng lawa tun amaro chu kha chu an mai chigna saddan zir khan laser te thleng pon treatment kha chi shrang om naman he te thei vek tro chu atlang puin kan ti thei tlang pui chani le zona number kan in zo tonga he ni pui te kan lo thleng don ta a ni salut tukla ka kan ma hi mam nal chatak no nal chatak sin en tinge kan in enkol theyang ni pui lo thleng tur tan hian ni pui apo thlasika apo skin care poi mo ko pani sang ka soyang khan thlasika kan skin care ho moisma cleanser temela face wash mo mightify thatmo kangte toner kan tiang chi te mo sunscreen ti te khatiang chi kha nipuya po thlasika po poi mo veka amaro chu nipui le thlasik in an lo nu chu thlasika chon vuna rowa moisturizer te kha kan mo chak deu hlakta chuan nipuya chuan moisturizer kan mo tho rolin I moisturizer a hian amom lo chi te po omveta khatiang chi te po kha aman theya tin mai mom lu tuga ero kha chuan moisturizer kha chu a shom deu me the khatianga moisturizer anga man thei chang chi mo athena pe chuan mai mom lu tuk
tizia tur chi te po kha awm ve tho boka a gel ang chi zong te pon chuti rolin sunscreen kha classica ai chon nipuya chon sunscreen kha kan mamo nasa zo ka kha kan film khurle zual kha ngai nipuya chon thil pakhat le lok mani khan status an Hollywood laser ti monika iron manga kha mi ha shil fias lok te te thei ti na ni mo Hollywood laser peel an tia kha carbon laser an te bokta kha carbon thil dum ang chi an maya kan noya chuan kha laser in kan ka nan thin ta khan an tho ber chu kan vun a khan heat kha zuk pe khan kan vun chunga kan vun enge kan vun siam tu pakhat collagen kha azuk siam thara azuk tinunga chuan collagen thar aron siam kha khan kan vunte aron timara tin vunte ati enga mo chuan ama kha anti aging an ngal boka ani cha Hollywood laser peel chu nge mai duke mo mai bole mo ti po ni chuang lavin nge tu tan po acha vek ti na kha chu intinal na ani de utop me le anti aging tar harnante vun tar harnante mo le vun glow nante vun nan ani chu katianga tan thana ti theive chu wang chu ni mo tu lai chalai hawin lo me chatta ke ni be the ni ole voina I hun lutak min pe a clear tu me puite pon in hlopui ngai ka be se a clinic omna hi ka shafur to in ka ringa kan se vele shum shimanga ramhlun south bus stand bula ania chuan in rin ni hian akar le mi tur mingzia lo ka theya ma sengin appointment vacancy om chuanin appointment po kha akar laka po ange apek thei thawani ti kha kan sei ve du shim bokani in lo panchur chur don in lo mel cha sup don ya kan la me